Assalomu alaykum Facebook qo'llanuvchilar. Biz dag'li Mamajandabız. Mana Habibilla hojining bog'indabız. Bundan algı kesilgan. Slivani. Buni farmovka bergan. Bu yerda farmovka chashavidni bo'lgan. Slivani kesamiz. Chashavidni bo'lgan. Endi boyagi aytganimdek nima qilib buni slivani ochishimiz kerak. Bu zichda, zich bu. Shuning uchun buni radiyat qilishimiz kerak. Hozir buni kesib turgan bo'lsak, hozir zich turyapti. Ha, jalpoq chiqarganda o'sha nima bo'lib ketadi. Keyin slivadagi bo'ladi bunda. Ну, o'ta mayda bo'lib ketadi-da. Hozir biz kачествосiga kurashishimiz kerak. Kачество bo'lish kerak. Bizga ozroq bo'lsa sliva, zato качественный bo'lish kerak, cho'ng. Ko'p bo'lib turib mayda bo'lib, buni qurt bosib ketganning foydasi yo'q. Shuning uchun hozir buni kesib boshlaymiz. Mana shtampdan boshlaymiz, boya aytgandek, buna oldingi yil kesilibdi, buni taydan kesilmagan, buni jambashdan biroz kesib qo'yibdi, bu nepravильно. Endi hozir buni bunday yerdan taydan kesamiz. Ha, kesgandan arani tuz solish kerak. Bunday qiypash emas, bunday o'daga qarab, bunday emas, bunday tuz solish kerak. Arra. Mana olib qol. Ner mana. Endi dag'i bir nimasi bor, bunani sadovoy var degan narsa bor. Shundan 2-3 santimetrdan cho'ng bo'lsa, sadovoy varimni surkab qo'yish kerak. Или masляный краска. Adamlarga o'shal varga qaraganda varda bunda suqta sipashiygan men kraska ishlatamda. Повреждение bo'lmasligi uchun или masляный краска, или sadovoy var. И dag'i nimasi bor, medный купорос или железный купорос опрыскивать qilish kerak после обрезки. Endi dezinfeksiya da, dezinfeksiya. Shuning uchun hozir bunani kesamiz. Hozir bunga biz kiralaymiz-da, hozir mana shunday nima bo'lib ketgan, zich bo'lib ketgan. Hozir biz birinchi o'chir ichiga o'sganlarni udalik qilamiz. Daraxtni ochish kerak-da. Hozir buna bizning daraxtlarimiz tug'anlar. Buna boyagi chachi o'sgan bola bor-ku, boyagi judagan. O'shonday bo'lib turadi-da. Buni degan so'ning qilib обрезка qilish kerak. Daraxtni eng tushumga kirgize turgan, daraxtni misol uchun boyagi ziyonkashlardan saqlay turgan, anan keyin ушул daraxtning mömösүнүн качествосын көтөрө turgan бардыгы ушул обрезкага байланыш болот, туугандар. Ошон үчүн тура обрезка кылганды үйрөнүшүбүз керек. Ар бир кыргыздын баласы, ар бир кыргызстандык ушуну билиш керек, туугандарым. Мына өзүбүздүн дарактарды мына жүдөтөй эле кармап отурабыз да, мына карагыла азыр ичине кеткен бардык бутактарды алып атат Адахан ака. Караңыздар, мына таптаза мына. İçige hava kirбейт, күн түшпейт. Күн дагы түшпөйт, hava да кирбейт, курттайт андан кийин. Күн да тийбейт. Mömö деген, мисалы үчүн августта буша турган mömöң сентябрга чейин тура берет да, бушпайт. 15 күн, 20 күн кечигет да андан кийин. Мына карагыла кандай иши көп буну. Biz болсо ушу дарагым бар да эле үксөйүп турса эле ошону дарак деп ойлоп отура беребиз да. А бул жерде деген толтура минустар бар. Ар бириңин үйүң дарагыңда mömö болбой аткан болсо обрезканы үйрөнгүн. Мына караңыздар. Мына көрүнө эле турбайбы, мына ичине кирип кеткен. Мына баягы мына жол жакка чыгып кеткен бутактар турат. Hava кирбейт бунун ичине. Mına жерге саңгырга калыптыр мына. Карап тургула. Мына көрдүңүзбү? Кандай? Лишний дарактардын барды. Даракка окшоп атат, а? Ана же ачылып, башка болуп. Mına kichine siyrak qilib oldik. Endi mına bir chekkadan parchasi ham
kesip çıkaracağım. Detalını. Detalını ağzımdan. Adağamga süylep durup kesin. Bismillah. Ana. Bunları can başka ötkürüyoruz. Bunları keseriz. Bunları da bunu pasaytırarız. Ol değil atas. Bunları çoğunu kesip salarız. Bu yerden bunu kessek bunları kalalım. Bu yerden ne olur? Bergen dağı kelip buna bemalak tersi bolup da. Yani şunu pütürüşüz gerek. Ketiriz nerede жақсы mınalardan alıp koyarız. Bundan da alıp koyarız. Buna jerge südürülüp ketip mınar. Jerge südürülüp geldi. Alıp keseriz. Buna ucu püttü. Endi buna ketemiz. Endi buna hazır bizde проводник болады. Проводник. Aldığımız yılın nereden kesip koygan. Öş kesip koygan değil. Buna ösüp ketken. Buna ösüp kettiler ama. Bayağı aytken buna. Süpürge bolup koygan. Metla dep koyat. Metla bolup koygan. Metla. Bu metlani biz jokatışımız gerek. Endi kanka jokatamiz. Endi buna yerden alabız. Buna can başka burabız. Can başka burulatken o şeyde. Gördüңөр мына жөндөн эле мына канча мына ушуга энергия кеткенде. Тура обрезка болгондо ушулар бардыгы мөмөгө кетет эле да. Şunu biliş gerek. Перевод дегенде или он жакка или сол жакка булушубуз керек. Перевод, да? Между ряди. В ряду. В ряду. Онго, солго, рядтын ичине перевод кылыш керек экен. Жүргенде что неме кылыш керек эмес. Эми мынаны перевод кылып, мына конкурент кесип салабыз. Конкурент алып салат экен. Конкурент. Биринчи конкурент. Эми мына жерде дагы бурабыз. Дагы бир бурабыз. Мынаны кыскартабыз. Эми мынаны үчтөн бирини алып коебуз. Мынаны алып коебуз. Мынаны ыдыраган алып коебуз. Endi dağı kettik. Mına yerde buna 3 ösüp ketip. Bitle sires kılıp alıp koyarız. Bitle sires. Bunu hazır biz bunday kılıp keseriz. Bu neправильно обрезка. Bu kerek emes olsa sırası alıp koyuş gerek mi? Oldu. Bunu alıp koyduk. Endi dağı ketip atalım. Buna içi ösüp atalım. Bunu alırız. İçine öskön ketti. Bunun yan birosunu alıp koyarız. Bunları kıskartırız. Bunları niye kıvırıp koyarız? Periyot. Periyot koyduk. Bunu kıskartırıp koyarız. Kiçine uçurağdan. Nerede emez. Nerede? Uçurağından. İyi bunları yan. Bunları yan arasından alıp koyarız. Endi ağzımdan içi öte köp ösken olsa padriyat kessem bol et. Razidit kılış gerek. Bu keyin jılı alabız ulardan. Bu hazır rana köpeği için razidit kılıp koyarız. Bunu da kıskartırabız. Mına yerden buna razidit kılıp koyarız. Buna padriyat kesse bol et. Rana köpeği ketet. Padriyat kesse bol et. Rana köpeği ketet. Түзөлүп кетиши кыйын алып калат экен. Ошон үчүн садовый вар или масляной краска, анан обрезкадан кийин сөзсүз медный, анан железный купороз менен обработка. Мындай токтотсо болот. Перевод кылдыңыз, ичкериге. Сон чыкты. Мыналарды кесип коелу. Мына калп кесип. Мыналарды кесип. Мына туугандар багыңарга келип, багыңарды кандай калечит кылып, баягындай инвалид кылып кетет, силер ого дагы акча төлөйсүңөр. Мына ошон үчүн туугандар профессионал, ушунун өзү университеттин окуган өтө кыйын адистерге кестириш керек да. Мына жерден ардан сабып алды. Мына жерден bu jaqdan sattırıp az kalganda teziraq aralaş gerek. Şart üzüp salış gerek ha? Mına jep oldu. Mına ne many terip alsa bolar. Munalarda endi qisqartish shart emas. Bular kichkineke hazırınca. Hazırınca fakat. Mına ne qisqartiramiz. Mına da qisqartiramiz. Dep qilamiz, konkurent olib qo'yamiz. Endi nerede ya mına? Zich. Shuning uchun bunları alabız. Buna yerden buna razidit kılarız. Razidit. Razidit ne kılat kendine? Sonra. Şimdi buna abreske bitti. Şimdi ne abreske bitti? Şimdi az nak zaraf karayım da.
Мына туғандар, мына дарақты қарағыла, мынаны қарағыла. Мына азыр тоқой, мына уже түшімгі ең біріншісі ұшу түшімділікті арттырат екен. Анан кейін бұға зиян кечіштер тийбейт екен, күн жақсы кирет екен, мөмөсі чоң болады екен. Ең еле башқысы бұл жерде мына дарақ жақсы өсөт екен да. Доступ бар дарақ. Доступ, дараққа доступ бар. Дараққа барсаңыз мынаны мейваны терген түп үсті башыңыз житіліп кетеді пока мейваны терген. Мынаны келіп соғына тегерін айланып теріп қойсыз. Ооба. Бар мейвалар үстінде теріп қойсыз алсаң да. Ооба. Бұл немеде обрезка кылынбеген баг болбойт, орманзор болот. Тоқой болуп болот дейт. Мына орманзорга окшоп кетет, азына зиштирет. Жалпырак чыгарганда өтө зиш болуп кетет. И зишти ичиде касалликлер ушунун ичиде ишин кыла берет беркинип. Канча сирек болсо мына шабада жүрөт, күн тиет, мейвасы жакшы болот, дарылаш асан болот, териш асан болот. Выгодно да кескен. Ушун үчүн даракты жылында ежегодный обрезка дейли. Ежегодный обрезка. Осенний, зимний, осенний, весенний. И дагы бир обрезка бар, летний обрезка. Кудай кааласа жазда летний обрезканы силерге көрсөтөбүз. Bitta вопрос да. Азыркы погоданын мисалы 5 градуска чейин болуп атат. 5 градуска чейин кессе болот. Болот да. Свыше 10 градусов не рекомендуется. 10-10 градустан пас болса, минус 8, 7, 6 кесет. 10 градустан вода болса, кессе болот. Немеге кессе болот? Kesken ceyiz tohum çırak. Azı misal bugün kestik. Çilde gelip atat. Bir cumadan keyin su başlalıp kesse qanday bolat? Yok, bu su başlanmıyor. Su başlanıp ketadi. Su başlanıp ketadi. Buna su, buna provodnikda kichkina жүрөт. Bu yerda su borda zapas vлаги. Shu kichkina жүрүп turib to'xtab qoladi. Nimaga deng? Buna yerda почва temperatura olgan yo'q. Optimal. Buna почвада 15 gradus jiliganda minimum. Shundan keyin tamir bo'ladi. Meni vопросым da bo'ladi. Azı bundan kestik ha. Bugün dekabrın 20'si olacak. Erten 25'ine çilde kelet, bir cumadan keyin. Çilde kelet de soğuk kelet. O soğuk başladık sen ne olatına kesken derimiz? Yok, hiç teke oldu. İşte soğuk mu? Hiç teke oldu. Bir iki günde katıydı ha? Bu kat kolaydı. Razı kat kolaydı. Şu vapros. Hem negisi bizden Kırgızstan'da buna oştun şartında buna kışın da emle kılıyorsa bulat ekende. Обрезка kitapta жазылған бойынша обрезка производится с 1 декабря по 1 апрель deydi. Endi по 1 апрель bizda bo'ladi. Bizda o'ta borsa 20-25 martda tutadi обрезка. Endi Rossiya, Ukrainaning sharoiti 1 aprelgacha bo'ladi. Keyin lekin mana darilash bo'yicha undagi biz keyin tushuntiramiz. Dori bir qachon darilash kerak, necha mal darilash kerak. Bu kasal daraxtda ikki kasallik bo'ladi. O'zini kasalligi bo'ladi. Вредители вредят. Ziyonkashlar ziyon ketadi. O'shuning uchun darida против вредителей болезнь deydi. Shuning uchun dori nimalarni keyingi nima savollarga xolos sizlarga tushuntirib ketamiz. Hozir пока обрезкani nima qilaylik? Yemi az silivani qildik.